سرخط خبرها اظهارات الفتخانی ممدشویوا و خولباش خولباشف شیرزمانوف جلسه و $13,000 را رد کرد. کاهش با شدت دلار و بالاروی قرب روبل روسی. شکایت ساکنان وحدت از پرتاب محبس نو و توجه مهاجران به شهروندی روسیه کم شده است. салом бинандаҳои азиз, ба барномаи наведии бомдодӣ хуш омадед. ман Шаҳлои Абдулло давоми 10 дақиқаи дигар шуморо ҳамроҳӣ мекунам. имрӯз 25 май аст. журналист ва узви ҷомеаи шаҳрвандии Бадахшон Улфатхони Мамадшоева ва шавҳари собиқаш генерал Холбаш Холбашов ки ҳарду дар боздоштанд, дар як наворе ки тавассути мақомот нашру паҳн шуд, ба даст доштани худ дар нооромиҳои хоруғу рӯшон таъкид карданд. дар тазоҳуроти мардум ва амалиёти мақомот дар он ҷо аз 16 то 18 май 10 нафар куштаву захмӣ ва беш аз 100 кас дастгир шуданд. муаллифони навор иддао карданд ки тарҳи нооромиҳои охирро дар Бадахшон 26 марти имсол Маҳмад Боқиров, Холбаш Холбашев, Улфатхони Мамадшоева ҳузурӣ дар Хоруғ ва Алим Шерзамонов маҷозӣ аз Аврупо рехтанд. Мамадшоева ва Холбашов дар баёноти видеоии худ гуфтанд, он замон ташкили тазоҳурот дар Хоруғ ба дӯши Маҳмад Боқиров ва дар Рӯшон бар уҳдаи Холбаш Холбашев гузошта шуд. аммо Алим Шерзамонов, муовини раиси Паймони Миллӣ, созмони фаъолияташ мамнӯъ дар Тоҷикистон ки дар Аврупо қарор дорад, шоми 24 май ба Радиозодӣ гуфт, чунин ҷаласае баргузор нашудааст. муаллифони филм мегӯянд, Алим Шерзамонов дар умум барои ташкили бетартибиҳо дар Хоруғу Рӯшон $13,000 фиристодааст. дар ҳамин ҳол Шерзамонов мегӯяд, ӯ як паноҳандаи сиёсӣ дар Аврупост ва ин миқдор пул надошту надорад. Маҳмад Боқиров, яке аз роҳбарони ғайрирасмӣ дар Бадахшон, рӯзи 20 май дар шароити мармуз дар Хоруғ кушта шуд. шахсони наздик ба ӯ мегӯянд, дар ин кор мақомот даст доранд, аммо вазорати корҳои дохилӣ гуфт, ӯ дар як даргирии дохилӣ бо ҳамсафонаш кушта шудааст. Улфатхони Мамадшоева ва Холбаш Холбашев ки аз 18 май ба ин тараф дар боздошт ҳастанд, дар навори мақомот гуфтанд, пушаймонанд ва аз мардуми Хоруғу Рӯшон ва Рошқалъа маъзарат мехоҳанд. аммо маълум нест ин ҳарфҳо кай ва таҳти чӣ шароите гуфта шудааст. сокинони деҳаи камонгарони шаҳри Ваҳдатро бӯи ғализи оби партоб ё истифодашудае ки аз маҳбаси нави ин шаҳр ба ҷӯйбори маҳалли онҳо ҷорӣ мешавад, нигарон кардааст. чанде аз сокинон шикоят намуданд ки тақрибан 1 сол мешавад оби ҳоҷатхонаҳои маҳбас бидуни покории зарурӣ ба ҷӯйбори деҳа ҳамроҳ мешавад, вале касе барои ҳалли ин мушкил таваҷҷӯҳ намекунад. намояндагони марказе ки барои покории оби истифодашудаи маҳбас масъуланд ба Радиозодӣ гуфтанд, аз ҳисоби оби истифодашудаи маҳбас каме бӯи баде дар маҳал аст, вале масъала ба он ҳадде нест ки сокинон бояд нигарон шаванд. маҳбаси нав дар канори роҳи Душанбе Ваҳдат дар 15 километрии маркази пойтахт ҷойгир аст. дар рӯбарӯи он ва наздик ба деҳаи камонгарони Ваҳдат маркази покории оби партоб аст. ин марказ ки мутааллиқ ба сарраёсати ислоҳи ҷазои ҷиноӣ аст, ба қавли сокинон дуруст кор намекунад ва оби маҳбасро ба ҷӯйборе ки дар корҳои хоҷагидорӣ аз оби он истифода мебаранд равон месозад. Баҳром Ҳасанов, директори маркази покории об ки он мутааллиқ ба раёсати ислоҳи ҷазои ҷиноӣ аст, ба Радиозодӣ гуфт, чанде пеш дар пайи якбора қатъ шудани нерӯи барқ дар тоза намудани об мушкиле пеш омад, вале он ба зудтӣ бартараф гардид. ва таъкид намуд ки каме бӯи бад ки дар маҳалла аз ҳисоби оби истифодашудаи маҳбас эҳсос мешавад, ба зудӣ ҳал хоҳад шуд. мақомоти шаҳри Кӯлоб 7 сол боз ваъдаи таъсиси китобхонаи электроние барои сокинони ин минтақаро доранд. хабарнигорон ҳангоми як нишасти хабарӣ ин масъаларо аз шаҳрдор пурсиданд. посухи раис чӣ буд? Маҳмудҷон Раҳматзода аз шаҳри Кӯлоб гузориш медиҳад. ин буд суханҳои Бахтиёр Назарзода, шаҳрдори Кӯлоб 7 соли пеш. ӯ он вақт сардори раёсати молияи минтақаи Кӯлоб буд. аз ин байн 7 сол гузашт ва Назарзода то кунун ин ваъдаашро иҷро накардааст.
خطی وزارت معارف و فرهنگ در برآمدگی در جامعات کتابخانه هست، کتابدار است. بو کتابخانه در نزد شعبه فرهنگ است. بله معاشگیر هستن. معاشگیر در یک ماه حساب کنم و قریب 100,000 امور مبلغ در طور که نگاه کنیم. اگر یک تا کتابخانه الکترونیک کنیم. این سخنها را 7 سال پیش گفته بود. از سردار ریاست منطقه سردار سرریاست مالیه ولایت ختلان تعیین شد. اما از کتابخانه گفته بختیار نظرزاده تا به حیث شهردار تعیین شدن خبر نبود. در نشست خبری از نظرزاده پرسیدند که وعده کتابخانه های الکترونیک چی شد. نظرزاده گفت که به وزارت فرهنگ مکتوب ارسال کرده اند. اما خبرنگاران گفتند که چرا در این 7 سال کتابخانه های الکترونیک حل خود را نیافت. شهردار گفت که مصلحت آنها این شده است که کتابخانه های دهات را یک کتابخانه کنند. در یک جایگی با وزارت فرهنگ معارف مصلحت کردگی که همین کتابخانه‌ای که است امیره در مجموع اگر شود یک کتابخانه کنیم یک بنا در جایگیر کنیم و خیلی گفتن طریق الکترونیکی بر روی همین مردم دسترس باشد. حالا در منطقه کلوب حدود 200 کتابخانه فعالیت دارد. در این کتابخانه ها 1.5 میلیون کتاب های گوناگون برای خواننده محفوظ شده است. در خود شهر کلوب یک کتابخانه ولایتی و بچگانه فعالیت دارد. و این دو کتابخانه هر سال 6,000 سومانی جدا می شود. ولی به گفته مسئولین فرهنگ این مبلغ برای کتابخانه ها بسنده نیست. پولی که در یک سال نه به پرداخت پول اینترنت می رسد و نه برای پرداخت خرید کتاب های تازه نشر. دوامی 4 ماه سال روان بیش از 187,000 نفر خارجیان شهروندی روسیه را دریافت کردند. این رقم نسبت به همین دوره سال 2021 قریب 36,000 نفر کمتر بوده است. در این باره وزارت کارهای داخلی روسیه در گزارش خود آید به وضع مهاجرت در این کشور خبر داده است. قبلا وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده بود که سبب کم شدن فعالیت شهروندان خارجی که گیرنده احتمالی شهروندی روسیه هستند موسمی است و به طور ابجکتیوی وضع را انعکاس نمی کنند. اما در پی تحریم ها نسبت روسیه چند از مهاجران تاجیک به ما نوشته بودند که شرایط کار و زندگی در روسیه دشوار شده است و می خواهند به وطن برگردند. روسیه میزبان هزارها مهاجران تاجیک است که همه ساله برای دریافت کار و زندگی بهتر به این کشور سفر می کنند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 24 می خبر می دهد. می 25 مای روزی کودکان بیدرک شده است. در تاجیکستان گاه‌ها حادثه‌های گم شدن کودکان رخ می‌دهند و قضیه ملیکه و سابرینا ارالوواها در سال 2016 یکی از تکان دهنده ترین حادثه‌ها در تاجیکستان بود. سال 2018 وزارت داخلی تاجیکستان گفت که از 129 کودک بیدرک شده توانستند 112 نفر آنها را پیدا کنند. باقی در جستجو می باشند. آنهایی که از بیماری جاغر اذیت می شوند باید بدانند که 25 می روز جهانی غدود سپرشکل است. این سنه برای بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره بیماری‌های وابسته به غدود سپرشکل و جاغر تأسیس شده است، چون که در تاجیکستان 10,000 نفر به جاغر گرفتار هستند. طبیبان میگویند استعمال نمک یاددار یک شرط مهمی پیشگیری از جاغر است و به همین خاطر در تاجیکستان قانون استحصال نمک یاددار هم قبول شده است. 25 می سال 2014 در شهر نیویورک آمریکا مراسم سپردن جایزه‌های بیگ اپل میوزیک اوارد برگزار شد و در این مراسم آوازخوان‌های تاجیک شبنم سریا برنده جایزه الماس، فرزانه خورشید آوازخوان بهترین در میان بانوان تاجیکستان و بهرام غفوری بهترین صدای مردانه در تاجیکستان عنوان شدند. بیگ اپل میوزیک اوارد برای معرفی و تشویق آوازخوان‌های شرق و خاور میانه تأسیس شده است. قرب روبل روسی در برابر اسعار سومانی باز هم بالا رفته است. آن از 166 به 173 سومانی در عوض 1000 روبل رسید. اما قرب دلار یک بار پایین رفته است. اگر چند روز قبل 100 دلار آمریکایی به 1200 سومانی برابر بود، این صبح رسما قرب 100 دلار به 1140 سومانی برابر شده است.
بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.